timhaka ku avanyisa ka mbirhi ndzimana ya 37 ku fika eka 41. Ni twa kokwanisana va kha va vulavula Xitsonga xexo namuntlha ni ku Xitsonga kahle kahle xi sasekile. Timhaka chapter 2 verse 37 ku fika 41. Our passage today will come from Acts chapter 2 verse 37 through 41. And I'll read it in Tsonga and then we'll pray afterwards. Ntahlaya hi Xitsonga and then nita khongela kusuka kwalano. Timhaka chapter 2 verse 37 kufika 41. Nakambe loko munhu a nga ri hava Bibele ni kombela leswaku a tshama na munhu loyi a nga na Bibele hikuva swi na nkoka leswaku hi ya hlaya swin'we rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi. Kute loko va swi yingisile va tlhaveka timbilu. Kutani va ku eka Petro ni ka vaapostola van'wana, vavanuna va rikwerhu, hi ta endla yini? Petro a ku eka vona, hundzukani. Kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste eku khomeriweni ka swidyoho. Kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowo kwetsima, hikuva ku tshembisa loku ku hlayeriwe n'wina ni vana va n'wina ni hinkwavo lava nga ekule lava va hataka vitiwa hi Hosi, Xikwembu xa hina. Kutani a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wana layo tala, a va khongotela a ku, tiponiseni erixakeni leri ra ku homboloka. Vona ke lava amukeleke rito ra yena hi ku tsaka va khuvuriwa. Kutani ku engeteriwa siku lero vanhu lava lavaka ku va 30. Let us pray. Ai khongeleni. Xikwembu xa matimba, loko hi ta emahlweni ka rito ra n'wina ha tsongahatiwa, ha swi vona leswaku makungu ya n'wina emakulukumba ngopfu. Makungu ya n'wina ma tlula miehleketo ya hina. Kambe n'wina Hosi mi swi lavile leswaku eka mfumo wa n'wina hi va kona, hi va vanhu lava hi nga xiphemu xa mfumo wa n'wina. Kambe ha swi tiva leswaku Hosi hambi vanhu a va nga ri kona, mfumo wa n'wina a wu ta va wu ri mfumo lowu wa kahle. Kambe hambi swi tetano makungu ya n'wina mi ma endlile hi ndlela yaleyo leswaku vanhu va va kona eku fumeni ka Xikwembu. Swi nga leswi ha tsongahatiwa Hosi loko hi ehleketa hi timhaka ta tilo, ha tsongahatiwa loko hi ehleketa hi rito ra n'wina. Xikwembu lexi hanyaka ni kombela ku pfuniwa ku dyondzisa ntsena leswi humaka eBibeleni, ku nga ri marito ya mina kambe ku ri marito ya n'wina. Ha Yesu Kriste Hosi. Amen. Well, today's passage, actually it is a response of the previous passage, or of the previous section that we saw. So it is kind of like a dialogue between Peter and the men of Israel. So loko hi langutile eka dyondzo ya hina eka siku ra namuntlha, so siku leriwani kumbexani mi ngo ni vula leswaku eka verse 37 ku fika verse 41 hi vona Petro a vulavurisana ni vavanuna va Israel. So a hi sunguleni hi ndlela leyi. Nhlokomhaka ya mina eka siku ra namuntlha, the title of my sermon is A Call to Repentance. Ta ku vitaniwa eku hundzukeni. The call to repentance. Ta ku vitaniwa eku hundzukeni. Ni lava leswaku hi dyondza leswi. Xikongomelo xa mina loko ni vulavula hi ta ku vitaniwa eku hundzukeni, ni lava leswaku hi dyondza leswi. Petro a khutaza vayuda ku pfumela eka Yesu Kriste. Petro a khutaza vayuda ku pfumela eka Yesu Kriste. The theme is Peter urges the men of Judea to believe in Jesus Christ. Peter urges the men of Judea to believe
in Jesus Christ, or he urges the men of Israel to believe in the Lord Jesus Christ. We have 3 points under this message today, or under this passage. Kuna tinhloko makantsongo tinharhu. Yo sungula ku tlhaveka timbilu, yo sungula. Ya vumbirhi ku hlamula ka Petro, kumbe ku hlamula. Ya vunharhu ku amukela rito. Number 1 ku tlhaveka timbilu, number 2 ku hlamula ka Petro, number 3 ku amukela rito. So the first point we see the reaction, the second point the response, the third point we see the reception. Reaction, response, reception. So loko hi langutile eka dyondzo ya siku ra namuntlha laha hi nga hlaya kona, hi nga se za hi dyondza xin'wana. Now xikongomelo xa kereke a hi ku va hi dyondza timhaka ta le Bibeleni, and then loko hi huma hi nyangwa hi ku hayi swi herile hi hetile ku dyondza. Xikongomelo xa Bibele i ku va xi cinca vutomi bya hina mayelana na Xikwembu. Xikongomelo xa Bibele i ku va xi cinca vutomi bya hina mayelana na Xikwembu. So it's all about God. The purpose of the Bible is actually to have an impact in our lives. So after listening to this passage, it's not that we're gonna go out and say, oh, we are done for the day. We need to think through the word and then acknowledge how it is impacting our lives in terms of how we see God. So it's all about God. So tivutiseni leswaku shana dyondzo leyiwani eku heteleleni yi cinca njhani vutomi bya n'wina. Hi ndlela yin'wana hi fanele hi huma hi ri na xivutiso lexi hi nga ta kota ku xi hlamula mayelana na dyondzo ya siku ra namuntlha. So a hi fambeni swin'we hi ndlela leyi. Hi lava ku dyondza ta ku vitaniwa eku hundzukeni, a call to repentance. It is the title, and the theme is Peter urges the men of Israel to believe in the Lord Jesus Christ. So first point, the reaction. But let me just explain the story before we talk about the reaction. So we know that in chapter 2 we are in the day of Pentecost. Hi le ka siku ra Pentecosta eka chapter 2. Loko mi langutile eka chapter 2 page 1302 eka Bibele ya Xitsonga ta siku ra Pentecosta. Ta siku ra Pentecosta. Se bodi khani va hi dyondzisile leswaku hi siku ra Pentecosta ku humelele yini. Moya lowo kwetsima wu tili eka vanhu lava a va hlanganile ekerekeni, right? Even then vanhu va amukela moya lowo kwetsima. Leswi wu nga tisa swona moya lowo kwetsima, verse number 5 chapter 2 verse 5, actually verse 6, ku te loko mpfumawulo lowu wu yingisiwa vunyingi byi hlengeletana byi tshuka ngopfu. Hi ndlela yin'wani leswi swi nga humelerisa swona vanhu a va chuhile, vanhu a va chava, a va hlamala. Vunyingi byi chuha ngopfu kumbe byi tshuka ngopfu hikuva un'wana na un'wana a va yingisa va vulavula hi ririmi leri nga ra rikwavo. Se loko vanhu lava a va hlanganile ekerekeni hi siku ra Pentecosta va kuma moya lowo kwetsima, vanhu va vuye va chuha hi ku leswi swi nga humelerisa swona ingaku a ku ri na moya wa xidzedze. Verse number 3 yi vula. So vanhu va sungula ku ndla yini? Ku vulavula hi tindzimi to hambana. Okay? Va sungula ku vulavula hi tindzimi to hambana. So we are beginning this sermon with a review or a background that this is the day of Pentecost. Now, in this day, the way that the Holy Spirit descended to the people, it made people to be in great fear. Why? The way the Holy Spirit came and also the way people were speaking in different tongues. And therefore people were puzzled, were confused. What's happening? So some of the men who were confused, they actually started laughing and mocking at the people, saying that these people are drunk. Hikuva se vanhu va karhi va vulavula tindzimi to hambana kumbe xani se ku ri na leswi a swi chuhisa vanhu. Vanhu va hleketa nga vanhu lava nga ku vele kerekeni va dakwini namuntlha va pyopyiwile vanhu lava. That's some of the men. Chapter 2 verse 13 says that kambe van'wana va mona va ku va xurhe vinyo leyo tsokombela. Hi ndlela yin'wana van'wana a va ehleketa leswaku va pyopyiwile. Timhaka chapter 2 verse 13. This is just the background. I want us to understand the story. So remember, we are going through the book of Acts. Hi le ku fambeni kumbexana hi le ku dyondzeni buku ya timhaka every Sunday. So last week he dyondze from verse
14 ku fika 36, vhiki leri 37 ku fika 41. So ni lava ku aka xitori xa mina kumbe ku mi tsundzuxa hi leswi hi nga dyondza hi swona. So loko vanhu va vula leswaku vanhu lavawani va psopsiwile, ivi wanuna loyi a nga na vunhenha, loyi a nga tlakusiwa hi matimba, a yima a hlamula ku no, a hi swona leswi n'wina mi swi hleketaka. And wanuna waloye hi byeriwa leswaku i mani? I Petro. Petro eka verse 14 a yima a tlakusa rito, a vulavula hi rito lero tlakuka, a ri na vunhenha. So now Peter was responding from verses 14 with bold voice and with courage to say, no, it's not what you think. These men are not drunk. Actually, this is what's happening here. It is what has been promised. And then he took them through the Old Testament, and then he took them through the life of Jesus Christ. So loko swa ha tetano, Petro a va hlamula a ku leswi n'wina mi ehleketaka swona a hi swona. Leswi n'wina mi ehleketaka swona a hi swona. Leswi swi humelelaka la hi leswi swi nga tshembisiwa hi vaprofeta va khale. It is what has been prophesied. And also hi leswi swi humelelaka hikwalaho ka Yesu Kreste. So ni hlamuserile leswaku well hi siku leri a ku ri siku ra Pentecosta, hi siku leri vaapostoli ni vapfumeri a va nikiwe moya lowo kwetsima lowu nga tshembisiwa eka timhaka chapter 1 verse 8. So loko hi vona dyondzo ya Petro eka verse 14, a dyondzisa vanhu lava a va hlekula kumbe a dyondzisa vanhu lava a va hleka timhaka ta Xikwembu. So Petro a hlamuselaka eka dyondzo ya yena leswaku vanhu lavawani a va lo psopsiwa, a va dakwangi vanhu lava. Va lo nikiwa leswi va tshembisiweke swona. And hi swi vonile a swi hlaya kusuka eka Joel chapter 2 verse 28 ku fika 32. So i vakombi i teke nkarhi ku va hlamusela ku swi leswi swi tshembisiwile kusuka eka testament ya khale. We looked at it last week hi ri vambirhi. So va nyikiwile moya lowo kwetsima hi mani? Hi Yesu Kreste loyi a nga va tshembisa wona. So kusuka kwalano Petro a va dyondzisa hi rito leri tlakukeke, hi rito ra vunhenha. A va dyondzisa hi Yesu Kreste. Now from there, after telling them that this was prophesied in the book of Joel, Peter saw it fit to actually teach them. He taught them about the Lord Jesus Christ. Uva dyondzisile hi Yesu Kreste. A va dyondzisa leswaku Yesu loyi hi loyi va n'wi tivaka. This is the Jesus Christ that you guys know. This is the Jesus Christ that you saw his works, you saw his miracles. That is chapter 2 verse 22. Yesu loyi hi loyi mi n'wi tivaku, hi loyi a nga endla masingita, hi loyi a nga hanya exikarhi ka n'wina. Verse 23 a va tsundzuxa a ku ya loyi ke, that is Yesu Kreste. So you can look at your Bibles, mi nga languta etibibeleni ta n'wina. Verse 23, ya loyi ke a nyiketiweke hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu hi ku titivela ka xona ka khale, kutani mi n'wi dlayile. A va byela leswaku this is the Jesus Christ that you know, that you have killed. Yesu Kreste loyi n'wina mi nga n'wi dlaya, n'wina mi hlekaku, n'wina mi vulaka leswaku vanhu lavawani va psopsiwile, va nikiwe moya lowo kwetsima hi Yesu Kreste loyi n'wina mi n'wi tivaku, loyi n'wina mi nga n'wi dlaya. Kambe Petro a va byela ku well, n'wina mi n'wi dlayile, mi n'wi vambile hi mavoko ya swidyohi, kambe Xikwembu xi n'wi nyiketile hi makungu ya xona lamo lulama. N'wina a mi n'wi dlaya, n'wina a mi n'wi vamba. You were killing him, you were crucifying him, but the Lord has ordained that, has foreordained that. Xikwembu xi n'wi nyiketile. God gave him according to his foreknowledge. Hi makungu wahi? Loko hi languta eka buku ya Luka chapter 24, so hi nga pfula swin'we Luka 24 verse 46.
Luka 24 verse 46, if someone can read it for us, one loko a hi hlayela yona hi Xitsonga and also in English. Luka 24 verse 46. Now this is still the background, or this is still something that we've learned in the past. Remember leswaku verse 37 to 41, it is a dialogue between Petro and the people who mocked them. Peter and the disciples, or Peter and the other disciples, and then the people who mocked them. And so, this was Peter trying to tell them or to teach them about the Lord Jesus Christ. Luka 24, verse 46. Lava nga yikuma. Xitsonga. Kutani a vuke ka vona. Ku tsariwile sweswo, kambe a swi fanelangi leswaku Kreste a twisiwa ku vaviseka. Kutani a pfuka ekufeni hi siku ra vunharhu. A swi fanela. Thank you in English. Luke 24, verse 46, and said to them, thus it is written, that Christ should suffer and on the third day rise from the dead. You can imagine now they're busy thinking, oh wow, look at these people that are so drunk. What are they doing? And Peter comes and says, well, this is the Holy Spirit that was given by the Lord Jesus Christ that you killed. You crucified him. But then wait, let me tell you something. God gave him up. And it was because he has foreordained it. It was because of his foreknowledge. He did that to fulfill his own will. Now, from Luka 24 verse 46, hi vona leswaku a swi fanela leswaku andlayini a twisiwa ku vava. Loko kusuka kwalano kutani a ta pfuka ekufeni hi siku ra vunharhu. In other words, you killed him, but then God raised him up. A swi fanele leswaku Yesu Kreste a twisiwa ku vava. Well, ku nga va ku ri n'wina mi nga n'wi dlaya hi mavoko ya n'wina, kambe Yesu Kreste Xikwembu xi ri a swi fanele leswaku a twisiwa ku vava. Kambe a fane a pfuka. A fane a pfuka ekufeni Yesu Kreste. Why? It was impossible for Jesus to remain dead. He had to rise. He had to rise. Why? He had to rise. Now, I want to give you at least about 5 reasons why Yesu Kreste a fanele ku pfuka. 5 reasons why Christ had to rise. Now, this is, I didn't give you this last week, but it was part of my sermon, so I just figured that it would be helpful. So, Yesu a fane ku pfuka, kumbe ku pfuka ka Yesu Kreste a ku ri ka nkoka swinene. Xo sungula, a ku hetisisa matsalwa ya Testament ya khale. His resurrection was fulfilling the Old Testament scriptures. Xa vumbirhi, a ku hetisisa switshembiso swa yena. A ku hetisisa switshembiso swa yena. Ku pfuka ka Yesu Kreste a ku hetisisa switshembiso swa yena. His resurrection was the fulfillment of his promises. In Matthew 16 verse 21 and Matthew 17 verse 22, kufika 23. Matthew 16, Matthew chapter 16 verse 21. Matthew chapter 16 verse 21. Kava loko Yesu a sungula ku hlamusela vadyondzisiwa va yena leswaku a fanele ku ya eYerusalema a ya twisiwa ku vaviseka lokukulu hi vakulukumba ni vaprista lavakulu ni vatsari, a dlawa a tlhela a pfuka hi siku ra vunharhu. He said it, and therefore it had to be fulfilled. That's why he had to rise, for the fulfillment of his promises. Xa vunharhu, Yesu Kreste a fanele ku pfuka a kombisa leswaku rifu ri hluriwile. He had to rise to show that death has been conquered. Rihlu ri hluriwile. 1 Corinthians 15 verse 55. Vakorintiyo sungula 15 verse 55. Yesu a fanele ku pfuka a kombisa leswaku rifu ri hluriwile. Vakorintiyo sungula 15 verse 55. Ku pfuka ka Yesu a ku tiyisisa ntshembo wa ku pfuka ka vapfumeri hi minkarhi leyi taka. Now Christians will rise from the dead as the Lord returns, and therefore they had to be the first one to do that. Christ did that, was the fulfillment of that.
xa vuntlhanu a kombisa leswaku hakelo ya vudyoho yi hakeriwile. Christ was fulfilling or was showing that the hakelo ya vudyoho yi hluriwile kumbe yi hakeriwile. A kombisa leswaku hakelo ya vudyoho yi hakeriwile, Yohana 19 verse 30. He was showing that he paid up the debt of those who have sinned. Xa vutsevu kumbe xa 6 a kombisa matimba ya Xikwembu va Efesa 1 verse 20. He had to rise to show the power of God, Ephesians 1 verse 20. Now, ku fani ku pfuka ka Yesu a swi ri emakungwini ya Xikwembu hi minkarhi hinkwayo. The death and the resurrection of Christ was in God's counsel all this time. So Petro a va byela Vayuda va Yerusalema leswaku mi n'wi dlayile kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile. So hi langutile swivangelo swa ku why Yesu Kreste a pfukile. Kutani Petro a ya emahlweni eka verse 32 ku fika 33 a ku Xikwembu xi n'wi pfuxile, xi n'wi vekile evokweni ra xinene, xi n'wi nyikile moyo lowu kwetsima lowu tshembisiweke, kutani Yesu Kreste i wu chululerile eka hina. Hi yo mhaka mi vona leswi mi swi vonaka kumbe mi hi twa hi vulavula hi tindzimi. So loko a heta ku va hlamusela ku why Yesu Kreste a pfukile a va byela ku Xikwembu xi n'wi pfuxile, xi n'wi veka eka voko ra xinene, xi n'wi nyika moyo lowu kwetsima lowu xi nga n'wi tshembisa, kutani Kreste a wu nyika vakreste. A hi nyika wona hi siku ra Pentecost. That's why mi vona hi vulavula hi tindzimi. So Peter was explaining to them that this is the Christ you crucified. God raised him up and God made him to sit in his right hand, gave him the Holy Spirit, and now he is pouring out that Holy Spirit as he promised. This is why you're seeing us talking in different languages. We are not drunk. So hi ndlela yin'wana Petro a va byela hi ku dyondzisa leswaku vanhu lava a va vonaka a va lo tswotswiwa va nyikiwe moyo lowu kwetsima lowu va nga tshembisiwa hi Yesu Kreste, loyi a pfukeke ekufeni endzhaku ka loko vona va ta va n'wi dlayile. So loko hi hlaya kusuka eka verse number 37, now as we come to verse 37, Acts chapter 2. Kute loko va swi yingisile i va mani Vayuda, okay? Vayuda va Israel lava a va hlekula va apostola. Loko va swi yingisile, va yingisile yini? Timhaka leti Petro a nga va dyondzisa tona. Kute loko va swi yingisile va endla yini? Va tlhaveka timbilu, verse 37. So kutani Bibele yi ku va tlhaveka timbilu. A va tlhaveka timbilu hikuva Petro u va dyondzise ntiyiso lowu a wu va tumbelerile kambe a wu ri emahlweni ka vona. A va tlhaveka timbilu hikuva i va dyondzise leswi a swi ri mahlweni ka vona kambe a va nga swi voni. They were cut to the heart because he just taught them about something which was just before their eyes, but then they couldn't see it. So lexi nga endla leswaku Vayuda va Yerusalema va tlhaveka timbilu va khumbeka i ndlela leyi Petro a nga heta dyondzo ya yena hi ku vula leswaku Yesu wa Nazareta, tanihileswi a tivekisa xiswona ka nkarhi walowo, a tiveka tanihi Yesu wa Nazareta, a va byela leswaku Xikwembu xi n'wi endle hosi na Kreste loyi Yesu Kreste va n'wi vambeke. Now Kreste swi vula mutotiwa, Kreste swi vula mutotiwa kumbe swi vula lowo hlawuleka. So enkarhini walowo Vayuda a va yimele mukutsuri kumbe mutotiwa loyi a fane a ta. Se loko va ha n'wi yimerile, Petro a va byela ku loyi yena va nga n'wi dlaya hi yena se swi va tlhava timbilu, swi va khumba ku what did we do? Hi endle yini? Xana hi endle mhaka leyo tano na? So hi swo swi nga endla ku va tlhaveka timbilu. What made them to be cut to the heart? It is because Peter told them that this person that you killed, God has made him Christ, or the Messiah, the promised Messiah. And so they were cut to the heart. So Vayuda kumbe va Israel a va hanya va tiva leswaku ku ta fika muponisi, ku ta fika nkarhi lowu muponisi lowo hlawuleka a nga ta va a ta.
Petro eka dyondzo ya yena verse 14 ku fika 36 I dyondzo ya Petro a va dyondzisa leswaku Xikwembu xi endle yena loyi n'wina mi nga n'wi dlaya Mesiya. That's why they were cut to the heart. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 talks about the promised Messiah. So mhaka leyi a yi va nyika nkurhula. That's why va tlhaveke timbilu verse 37 kute loko va swi yingisile va endla yini va tlhaveka timbilu. Kutani va ku eka Petro ni van'wana vavanuna va rikwerhu hi ta endla yini. So you can see leswaku a va nga ha ri na ku tshamiseka a va karhateka ku yo hi endle swilo swo biha hi endle vudyoho byo biha. So mhaka leyi a yi nga va ni ku kurhula hi yo mhaka yi nga va endla leswaku va tlhaveka timbilu va khumbeka va nga ha tivi leswaku va nga swi endlisa ku yini. Vavanuna va Israyele va vutisa va apostola va ku se hi ta endla yini. So they were burdened. They did not know what to do. All their cleverness and smart seemed to be gone or to have vanished quickly because they were laughing a few moments ago. But then Peter told them. So Peter showed them their sin. Peter showed them their sin, and at last they saw it, they understood it, and they wanted to know, what should we do? We crucified the man that now is said to be the Messiah. What should we do? That is what the gospel does to us. Hi leswi evangeli yi endlaka swona eka hina. Evangeli yi hi byela xiyimo xa hina vanhu. Evangeli yi hi tivisa leswi hi nga xiswona. A hi vanhu lavanene, hi vanhu lava nga tala swidyoho. So evangeli yi tano ni le ka hina eka siku ra namuntlha kwala kerekeni ya hina. Yi hi dyondzisa ntiyiso lowu nga kwala mahlweni ka hina. Ntiyiso I ku hi vadyohi. A ku na la lulameke hambi a ri un'we va Roma 3 verse 10. Ntiyiso lowu nga kwala mahlweni ka hina vanhu a va lavi ku wu vona. N'wana na n'wana every time la ku vulavula swilo swa positive about yena n'wini. Ni munhu wa kahle ni rhandza vanhu a ndzi tshama ni dyohela munhu. And ntiyiso I ku no, we are sinful people. Hi vanhu lava dyoheke hi bihe ngopfu timbilu ta hina ti bihile. Hi te hi ri na vudyoho ku hava munhu loyi a tshamaka atlasini a dyondzisiwa ku dyoha swi va swi ri anyameni ya hina. And that is what the gospel is telling us. We are not righteous but we are sinful. So ehandle ka Kreste a ku na ntshembo. If you think you are smart, if you think you are clever, or you think you are just fine without Christ, you better think again. You still have a chance. So this is why they were cut to the heart. They did not know that Jesus was the Messiah. So as for us here today at Trinity, we know that Jesus is the Son of God who came to die for our sin. Akerekeni ya hina hi dyondzisa minkarhi hinkwayo leswaku Yesu Kreste u te emisaveni ku ta fela vadyohi. So then their eyes were opened. They were pricked to the heart for sin. And they felt the inward uneasiness. Hi leswi va swi twile manjheni ku ya ntiyiso lowani a hi nga wu tivi kumbe a hi nga wu voni. So that's the first point. Kumbe nhlokomhaka ntsongo yo sungula ku tlhaveka timbilu. So what does that mean? Ku tlhaveka timbilu a swi vula leswaku va vone xidyoho xa vona kutani va kota ku swi twisisa. Va vone ku biha ka vona va kota ku twisisa. Munhu un'wana na un'wana u velekiwa tanihi mudyohi hi Yohana 8 verse 44. Now, second point, ku hlamula. Verse 37, we saw leswaku va vutisile ku so hi ta endla yini? Va tlhaveke timbilu. Va vutise sweswo endzhaku ka loko va tlhaveke timbilu. Va vutise sweswo endzhaku ka loko va ta va vone xidyoho xa vona. Peter had to show them. He didn't say, oh well, this is what you need to do. No, he had to show them that what you think it's not true, but this is what is true. What has been all along before you, but then you couldn't see it. Now, verse 38 kufika verse 40 is the second point. From verses 38 to verse 40 is the second point. That is the response of Peter to their question or to their reaction. The response to their reaction. Ku hlamula ka Petro. So ku hlamula ka Petro ku hi ndlela leyi. Petro u va hlamule hi ku kongoma. I va hlamule hi sentence yin'we mara yi kongomile. Ku hlamula ka yena hi loku. Hundzukani mi khuvuriwa mi ta amukela nyiko ya Moya lowo kwetsima. Hundzukani mi khuvuriwa
mi ta amukela nyiko lowu kwetsima. Peter's response was, repent, be baptized in Jesus' name, and you will be given the gift of the Holy Spirit. Let's look at verse 38. Petro aku eka bona. Now, bona i Vayuda kumbe vavanuna va Israel, just like we saw from verses 13. Petro aku eka bona, hundzukani. Kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste. Eku khomeriweni ka swidyoho, kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowu kwetsima. Petro aku, you must repent, hundzukani. Cincani miehleketo ya n'wina hi Yesu loyi. N'wina a mi ehleketa leswaku i munhu ntsena. Cincani miehleketo ya n'wina, miehleketo loyi mi nga na yona hi Yesu Kriste a hi yona, yi cinceni. Cincani miehleketo ya n'wina hi Yesu, ematshan'wini ya ku va mi n'wi vona a nga ri nchumu, sungulani ku n'wi vona tanihi Kreste. Sungulani ku n'wi vona tanihi loyi a nga mukutsuri loyi a languteriweke. You must repent, change your mind about this Lord Jesus Christ. So Peter responded and said, you must repent, telling them to change their mind completely about Jesus and then their attitude towards Jesus Christ. Aku hundzukani. So loko vanhu hi vulavula hi ku hundzuka namuntlha, hi vulavula hi ku cinca miehleketo hi ta xidyoho na Yesu Kreste. Loko hi vulavula hi timhaka ta ku evangeli yi lava leswaku vanhu va hundzuka eka swidyoho swa vona kumbe va suka eka swidyoho swa vona, yi vulavula hi ku cinca miehleketo hi ta xidyoho na hi ta Kreste. Ku hundzuka a hi vuli ku cinca loku ku tisiwaku hi ku chava. We are not talking about just the fear of judgment. We are talking about a whole turn of a direction. If you were going this way at first, you need to change and go to the other direction. Ku cinca completely. Hi timhaka ta ku ehleketa. So, ku hundzuka swi vula ku fularhela kumbe ku tshika xidyoho lexi munhu a xi namarherile kutani a namarhela Kreste ni ntirho wa xihambano hi ku pfumela ni ku tshemba eka Yesu Kreste. Vathesalonika yo sungula chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians 1 verse 9. You must change. Actually, we read it this morning. Hi hlayile eka xikhongelo xa siku ra namuntlha. Actually, we read 2 Thessalonians. Kambe Vathesalonika yo sungula yi vula leswaku vanhu lava va nga dyondzisiwa evangeli va kombete ku cinca ka vona hikuva va fularhela swilo leswi a va swi khongela ku sunguleni se va sungula ku tirhela Xikwembu. Hi ndlela yin'wani va cince miehleketo hi timhaka ta Xikwembu. So the second point, we are seeing the response of Peter. First, he talked about repent. Cincani miehleketo ya n'wina hi Kreste loyi. Endzhaku ka ku hundzuka, un'wana na un'wana u fanele ku khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. After repentance, each of you must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, ku hundzuka I mhaka leyi endlekaka embilwini ya munhu, endzeni ka yena, laha vanhu va nga kotiki ku swi vona hi mahlo ya vona. Kutani nkhuvulo hi vito ra Yesu wu kombisa vanhu erivaleni hi ta ku hundzuka loku nga endleka endzeni ka mbilu ya munhu. Nkhuvulo wu komba leswaku munhu I hundzukile. I kombisa vanhu erivaleni leswaku ku na leswi nga endleka embilwini ya mina, ku na ku cinca. Loko hi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste, a hi se ku khuvuriwa nje. Hi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste, hi kombisa vuhosi bya Yesu Kreste kumbe hi kombisa vuhosi bya loyi hi landzelaka yena kumbe hi khuvuleriwaka eka yena. So nkhuvulo wu kombisa ku tivula erivaleni leswaku munhu I mulandzeri kumbe I mupfumeri wa Yesu Kreste. Baptism is just to show the outward the repentance that has happened in our lives. So baptism in Jesus' name is necessary to openly avow your belief in the Lord Jesus Christ. It is also one of the two ordinances in the body of Christ. So Peter told them that as they repent and be baptized, they will be forgiven their sins and they will receive the gift of the Holy Spirit. So Petro ababyela ku loko ku humelela mhaka leyi, loko mi hundzuka mi khuvuriwa, mi ta kuma ku rivaleriwa ka swidyoho swa n'wina. Mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina naswona mi ta nikiwa nyiko ya moya lowu kwetsima. Now ala ku va kombisa leswaku leswi hina hi nga nikiwa moya lowu kwetsima na n'wina mi ta nikiwa nyiko ya moya lowu kwetsima. In other ways,
vakreste kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a hundzukaka eka swidyoho swa yena i rivaleriwa swidyoho swa yena ina kambe naswona u nyikiwa moya lowo kwetsima. It is a gift to those who repent. The Holy Spirit, it is a gift to those who repent. And so he also told them that as they repent and they are baptized, they will receive the gift of the Holy Spirit. So when the Lord saves us, he forgives our sin in salvation. He forgives our past, our present, and our future sins. That is 1 John 2:2. Yohana sungula chapter 2 verse 2. Xikwembu xi rivalela swidyoho swa hina swa nkarhi lowu nga hundza na swa nkarhi wa sweswiwani na swa nkarhi lowu taka. When the Lord saves us, he gives the Holy Spirit to indwell us and to transform us. Moya lowo kwetsima wu kota ku tirha etimbilwini ta hina leswaku since hi cincile miehleketo, since hi hundzukile, hi lava ku sungula another journey. We are partaking in a new journey which is of following the Lord Jesus Christ. And that needs to be swi tirhiwa hi moya lowo kwetsima. So moya lowo kwetsima wu hi pfuna ku hanya tanihi vakreste ku tshika swidyoho swa hina, ku dlaya swidyoho swa hina. Verse 39, hikuva ku tshembisa loku ku hlayeriwe n'wina ni vana va n'wina ni hinkwavo lava nga ekule lava nga taka vitiwa hi Hosi Xikwembu xa hina. This gift of the Holy Spirit, it's not only just promised to us or to the group that was there. Peter was saying, he was also telling the people who were there that it is also promised to you. So he went on to assure them that this promise, it was not only limited to them or to the group, but it was for all who God will call. Romans 8 verse 30. Romans 8:30. Moya lowo kwetsima wu tshembisiwile eka hinkwavo lava hundzukaka. Na n'wina namuntlha loko mi tinyiketa eka Yesu Kreste, mi tshemba eka Yesu Kreste, mi kuma ku rivaleriwa ka swidyoho, mi kuma nyiko ya moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima wu mi pfuna ku hanya vutomi bya ku dzunisa Yesu Kreste. Wu mi pfuna ku hanya vutomi bya ku tshika xidyoho. Why? Hikuva hi vadyohi, hi te misaveni hi ri vadyohi. And of course we can't be perfect here, kambe moya lowo kwetsima wu ta hi pfuna leswaku hi switsongo hi sungula ku hanya vutomi bya ku va hi rhandza Yesu Kreste. So moya lowo kwetsima wu tshembisiwe eka hinkwavo lava Xikwembu xi nga ta va vitana leswaku va ta eka Yesu Kreste. Un'wana a vutisa leswaku well xana ndzi swi tiva njhani leswaku ni vitaniwile? How do I know that now I'm part of those who will be given the Holy Spirit when they are called? Ni swi tiva njhani? So namuntlha loko u ri kona kwani u karhi u twa dyondzo leyi ya evhangeli, u ri karhi u twa dyondzo leyi dyondzisiwaka, u karhi u twisisa evhangeli, u karhi u twisisa timhaka ta xidyoho xa wena, u ri karhi u amukela leswaku ina u mudyohi, a ku na lexi nga ku sivelaka ku kuma nyiko ya moya lowo kwetsima. Swi lava ntsena u hundzuka u va na ku pfumela eka Yesu Kreste, u ta ponisiwa. So if you are here today asking, well, how do I know if I'm called? If you understand the gospel, if you're here today and have been understanding the gospel, understanding your sin, and knowing leswaku there is no righteous deed in you that can save you before the Lord Jesus Christ, then you are someone who is understanding the call. Ule ku tweni ka ku vitaniwa kumbexana ule ku twisiseni ka ku vitaniwa, a ku na lexi nga ku sivelaka ku va u ponisiwa. And you would think Peter was done after his response. No, he went on to exhort them. He used many other words. He told them, this is the only way to save yourself from this wicked generation. Anga hetangi Petro ka ku va a va byele sweswo, iye amahlweni Bibele yi vula swona, kutani a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wani la yo tala, a va khongotela a ku tiponiseni eka rixaka leri homboloka. Hi ndlela yin'wani i va dyondzise hi ndlela ya ku loko ni heta la swi tiveni ku a ku na ndlela yin'wani, hambi mo ya kwini mi ya kwini, dyondzo hi leyi ntsena, Kreste wa ponisa, hundukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. The response of Peter to the reaction of the Israelites.
That was the second point. Now the third one, the reception of the word. Ku amukela rito, verse 41. Ku amukela rito eka verse 41. Now, Peter drove this ship. He drove it from one direction to the other direction. From the east to the west, if we can say. So, Petro, ari ku va dyondziseni a va khomile hi ndlela ya ku a endla leswaku va twisisa leswaku I vulavula hi yini, and va swi twisise kahle. If we can get to verse 41, hi vanhu lava hi nga na vona kerekeni, hi nga tiva leswaku vanhu va twisisa. Now verse 41, vona ke yi vulavula mani? Vayuda. Okay? Vona ke Vayuda lava a va n'wi hleka, Vayuda lava a va vula leswaku va ndleni va psopsiwile, Vayuda lava a va chava. So this is now verse 41, vona ke. In verse 41, it is relating to the group that previously mocked the Lord Jesus Christ and the believers and the apostles. Vona ke lava amukeleke rito ra yena hi ku tsaka. Lava amukeleke rito ra yena hi ku tsaka va khuvuriwa. Notice kumbe langutani leswaku va vulavula hi Vayuda lava xo sungula a va lo amukela rito ra Petro hikuva I mhaka ya leswi va nga swi endla. A ku cinceni ka vona ka miehleketo kumbe a ku hundzukeni ka vona ku ve na ku tsaka loko va amukela leswi Petro a va byelaka swona. A ku hundzukeni ka vona ku ve na ku tsaka hi ku vona ntiyiso lowu a wu ri mahlweni ka vona. So in them repenting, or in the Jews repenting, verse 41, not only did they receive the word of God, but then they received it happily, in a happily manner, to show that from the things that they did not understand, now it was brought to them with their repentance that they had, that brought joy into accepting the word. Swi tise ku tsaka, va ri amukele hi ku tsaka, hi ndlela yin'wana va hundzukile va pfumela eka Yesu Kriste loyi va nga n'wi dlaya. Va hundzukile va pfumela eka Yesu Kriste loyi va nga n'wi vamba. They did change their mind about the Lord Jesus Christ, and they did change their attitude towards him, because now they accepted his word joyfully. Va hundzukile va amukele hi ku tsaka. So va hlayiwa tanihi lava amukeleke rito, va hundzukile va cincile miehleketo ya vona hi Yesu Kriste na vudyoho bya vona, va sukele miehleketo ya vona leyo biha leyi a va ri na yona hi Yesu Kriste, leyi yi nga va yisa leswaku va ya ku n'wi dlayeni. Va amukele leswaku hakunene I Mesiya, I mukutsuri loyi a hi n'wi rindzerile. They were joyous to accept it. Va swi amukele hi ku tsaka. Endzhaku ka ku swi amukela, Petro u hlamusele leswaku va amukele rito hi ku tsaka, va khuvuriwa. Se a va lava ku kombisa van'wana Vayuda kwala tikweni ku hina se hi landza Yesu Kriste loyi ka rin'wana ra masiku a hi n'wi teka a nga ri nchumu. They wanted to publicly show their belief to the people, then they were baptized. So leswi Petro a va dyondzisela ku endla swona va swi endlile. Leswi Petro a va dyondzisela ku endla swona va swi endlile. A va dyondzisela leswaku va endla yini? Va ta eku hundzukeni. Tanihi dyondzo ya mina ku vitaniwa eku hundzukeni, Petro a va dyondzisela leswaku va ta eku hundzukeni. Petro a va khutaza leswaku va endla va hundzuka, kutani va swi endlile, va hundzukile, va tiponisile eka rixaka lero homboloka. Verse 38 vula leswaku hundzukani. Verse 40 ku tiponiseni eka rixaka lero homboloka. Se leswi a nga va khutaza eka swona va swi endlile. Now nhlengeletano ya Trinity, n'wina hinkwenu eka siku ra namuntlha hi tweke vumbhoni bya Yesu Kriste. Hinkwenu hi tweke vumbhoni bya Yesu Kriste, hi tivaka hi ta rifu na ku pfuka ka Yesu Kriste, leswi swi hlavuteriwaka hi Bibele, hayi hi marito ya munhu un'wana, leswi hlavuteriwaka hi Bibele. Hi tivaka hi ta ku pfuka ka yena, hi tivaka hi makungu ya Xikwembu. Hina hinkwenu hi tivaka hi makungu ya Xikwembu. Ndzi vula sweswo na mina ndzi ri hundzukani.
ndzi vula sweswo ndzi ri hundzukani hikuva Kreste u twisiwile ku vava kan'we hikwalaho ka swidyoho yena la lulameke ematshan'weni ya hina lavo homboloka leswaku a ta tiva ku hi tisa eka Xikwembu. The reason ya ku va yena a twisiwa ku vava hileswaku hina hi ta tisiwa eka Xikwembu. Petro yo sungula 3 verse 18. So Xikwembu xi endle Yesu Kreste xidyohi hikwalaho ka hina leswaku hi ta hlayiwa ha Yesu Kreste lava lulameke emahlweni ka Xikwembu. Vakorinto ya vumbirhi 5 verse 21. Now how can this help our church today? Sana leswi tsalwa leri ri nga hi pfuna njhani ekerekeni ya hina eka siku ra namuntlha? How can verse 37 from Timhaka chapter 2 ku fika eka verse 41 ri nga hi pfuna njhani tanihi timembara ta kereke? How can this passage help Trinity today on the 9th of June 2024? Tsala leri eka kereke ya hina namuntlha ri nga hi pfunisa ku yini? Well, members of the church, we need to be faithful to this apostolic gospel. We need to preach this same gospel. If ane hi dyondzisa evangeli ya Kreste, ku fana ku pfuka ka Yesu Kreste, a ku na yin'wanyani. A ku na leyi nghenisiwaku hi le tlhelo ya mintirho na yini khongela ngopfu ku titsona. No. It's all about the Lord Jesus Christ. We must be faithful in teaching this apostolic gospel. Hi dyondzisa evangeli yo fana na leyi va apostola kumbe na leyi Petro a nga dyondzisa yona. Someone might say, where do I begin to teach the gospel? Well, let's look at Acts 2 verse 22. That's where Peter started. So the first application, we must be faithful to this apostolic gospel. The second one, how do I begin teaching the gospel? Let's look at where Peter began to teach the gospel. How do I begin? Now, look at how he says it. Langutani leswi Petro a swi vurisaka swona. Xo sungula I rhanga a va hlengeletaka vavanuna va Israyele, yingisani timhaka leti. Rito leri landzelaka i mani? I mani? Yesu. That's where you begin. You can't begin leswaku, oh, if I randa. No. We begin with Yesu Kreste. Yesu Kreste I file a fela xidyoho swa hina. Yesu Kreste I pfukile a kombisa leswaku ku pfuka ka yena ku hlule xidyoho. Hina hi vadyohi, Johana 8 verse 44. So Christ is the beginning of the gospel. We should talk about his death. We should talk about his resurrection. The third point, the gospel demands radical turn from sin to Christ, which happens through repentance and faith. The gospel demands radical turn from sin to Christ, which happens through repentance and faith. Evangeli yi lava ku amukeriwa hi ndlela ya ku hi fane hi cinca, hi fane hi hundzuka. Ku hundzuka ka va Yuda a va ri vanhu lava nga endla swilo swo biha, yes. A va ri vadyohi, yes. Kambe a ku heteleleni va cince miehleketo ya vona hi ta xidyoho na Kreste, va amukela Kreste. They embraced Christ. They had to forsake that, and to show that they have forsaken their sin, they had to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. The fourth one is that the gospel promises forgiveness, that is to wipe our sins and not for them to be counted on us, and the Holy Spirit to make us new people. Ku thembisa ka evangeli I ku rivaleriwa ka swidyoho ina, kambe xin'wani lexi xi nga xa nkoka I ku va hi famba kumbe hi nyikiwa moya lowo kwetsima ku cinciwa. Hi na nhlonge leyo rhandza xidyoho lexi. We've got this body that is used to sin. Hi na miri lowu rhandzaka xidyoho kumbe hi na miri lowu wu nga akeriwa na xidyoho, and ha ri misaveni ehansi ka dyambu. That means hi nge swi koti ku hetiseka. But the Lord cares about those whom he has purchased, he has redeemed, and he gives them the Holy Spirit. And so, na hina loko hi pfumela ka Yesu Kreste, hi ta nyikiwa moya lowo kwetsima. I nyiko ya hinkwavo lava taka eka Yesu Kreste hi ku hundzuka. So, in reality, a hi le ku luzeni nchumu loko hi pfumela ka Yesu Kreste. Hi languta xidyoho xa hina, hi xi vona, hi xi twisisa, hi xi amukela, hi ku hey, ni khensa ku va Xikwembu xi ni ponisile leswi na suka leswi. And it's not mintirho ya hina yi nga ta endla leswaku hi hlayiwa mahlweni lava va lulameke emahlweni ka Yesu Kreste, because I nga hleketa ku mara ni te na pfumela namuntlha se ni la swin'wana. No, I mintirho ya Yesu Kreste leyi
endlaka valulami emahlweni ka Xikwembu. And the Holy Spirit, moya lowo kwetsima wu ta hi pfuna. The fifth one, we are saved by faith alone in Christ alone. Tisola ta ntlhanu. Matsalwa ntsena, Kreste ntsena, ripfumelo ntsena, tintswalo ntsena, ku dzunisa Xikwembu ntsena. Hi ponisiwa hi ripfumelo ntsena eka Yesu Kreste ntsena. And someone may say, well, how about repentance? How about obedience? Say, yes, obedience, it is the fruit of having faith and having to repent. Now, can I just say this? The Bible addresses one problem, and the problem is sin. It also has one villain, which is the devil. And yet the Bible has one hero. The hero is Jesus Christ. And the Bible has only one purpose. All of this book has one purpose. That is the glory of God. Let's pray. Xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha hikuva rito ra n'wina ri le rivaleni, rito ra n'wina ra twakala, rito ra n'wina ri na ntiyiso, hi kota ku vona leswi endlekaka emahlweni ka hina hikwalaho ka rito ra n'wina. Hosi hi kombela timbilu leti ti amukelaka rito ra n'wina hi ku tsaka. Hi kombela timbilu leti ti nga lulamela ku va ti dzunisa Kreste. Hi kombela leswaku hosi mi hi olovisa timbilu. Xidyoho xa hina minkarhi yin'wani a xi lavi leswaku hi xi tshika. Xidyoho xa hina xi hi pfala matihlo, hi nga koti ku vona Kreste tanihiloko Vayuda va nga koti ku vona leswaku i Mesiya loyi va nga n'wi yisa exihambanweni. Kambe hosi n'wina a mi swi endlile leswaku swi famba hi laha mi nga swi kunguhata ha kona. Eku heteleleni hosi hi na ku tshemba leswaku hi n'wina mi nga Xikwembu. Kutani na hina hi kombela ku pfumela. Hi lava ku vona kereke ya Trinity yi ri na vapfumeri va ntiyiso. Hi lava ku vona kereke ya hina yi ri na vapfumeri lava va tshembaka eka Kreste. Hi vona hi laha vakreste lava nga ngeteriwa hi siku ra Pentecost about 3,000. Hi siku leri moya lowo kwetsima wu nga chuleriwa vakwetsimi. Nambara leyi yi ye ehenhla swinene hi ku tlula leyi ya 120. Kutani hosi hi vona leswaku n'wina ma swi kota ku ponisa. Ma swi kota ku ponisa lava mi va ponisaka. Vitanani vanhu hosi leswaku va ta eku hundzukeni. Kokani vanhu va ta eku amukeleni ka Kreste hi ku tsaka. Hi pfuneni hi kota ku vona xidyoho xa hina. Hi pfuneni leswaku hosi hi kota ku amukela moya lowo kwetsima eku hundzukeni ka hina na ku rivaleriwa ka swidyoho. Ha Yesu Kreste hosi yanga, ha khongela. Amen.